Ngifuna ukutshela ama details abhalwe phansi engawaveza ngisho court makuthi inyoni zingijwayela kabi. Yeah, okay. I-meeting imanga wo. I-meeting ngo-2. I-meeting ngo-2. Yahlala i-meeting ngo-2. Yes. Ingahlali kodwa no-president ihlala nama-delegates ka-president ngo-2. Yes. Kwazothi ngo-10 to 3 sekuqoqiwe yahlala ngo-2 kwenziwa ama-promise ukuthi no sokwazi ukumthola uPhakela sokwazi ukwathola amanye ama-members thembani mina kusho umuntu oyi-1 kwazothi ngo-10 to 3 waseyafonela uPhakela ukuthi ndoda uyafuneka la uPhakela bangalibamba ucingo kwazothi ngo-6 kwabhalwa imessage eyakuPhakela ukuthi uyisiphukuphuku wena uyazi imali uyozuhlupheka kwazothi ngo-10 to 6 kwathiwa yini ungaphenduli ngoba lana sinabantu abakhulu kwazothi ngo-10 to ngo-5 past 6 kwathiwa hayi ngiyakuyeka-ke akaphenduli lo kwazothi ngo-22 minutes past nakya bangani nizobona yini nginazo 22 minutes after 6 kwafonwa bangalibamba ucingo kwase kufonelwa umuntu ohamba noPhakela oseceleni ukuthi le nyona ilibamba ucingo ayazi lutho iyokupheka le nyoni yayinkomo nembuzi ayazi lutho kwafonela umuntu kwafonela ibodyguard umuntu waseconvince uPhakela umthakathi ukuthi iya kulento kwazothi nakya isikhathi wasibona angikhulumi into ekuthiwa ngilindwe i-1 kwazothi ngo-10 to 10 wavuma uPhakela wathi send location bayithumela location nansiya i-location nansiya iza ngo-10 to 10 uma kufikwa kwi-location kwathiwa lento yangomhla ka-30 ayikhanselwe ngoba ayingabi bikho ngoba opresident nabantu sebabhizinisi bayasaba kodwa akushiwo mahhala kushiwo ngo-15 million nako wathi uPhakela angiyingeni liyonto uPhakela waduka i-meeting yaba u-10 minutes wahamba uPhakela ekuseni ngakusasa kwanocingo olungenayo buka nakhe ngakusasa ekuseni after location ngo-7:30 uyabona langena ucingo lifuna ukumthuka wangalibamba uPhakela ngeke udayise umzabalazo wena kwamina kusasa bangayibambi khona njengoba senimthuka kanje uPhakela wangalibamba ucingo utheke ngalibamba ucingo kwasekulandela abantu abalwa noPhakela umthakathi ke-internet ngoba uhluleke ukudayisa abantu wakhetha abantu wasedayisa labantu abambalwa oyaya futhi fuck off yakenze fuck on yisena ama 44 to reach ama-gate awu-3 ngeke uyiphatha enkosi King ndiyakuva but ke ngoku isizwe sonakale ukuqala kuphuma kwe-photos sonakala worse ke ngoku xa upresident esenza awuyazi naleyo lento eyenziwe uPhakela umthakathi udayisile abantu abathile ngoba bekumele kuphume isamba wabadayisa uyabona uma udayisa umuntu it just that you are not going to fulfill the mission ubadayisile njengoba badayisile sekumele kuliwe naye makuliwa naye sekureleaswa each and everything as trying to implicate him. That is why ngithi mina manqiza bhuti wami nginesiqiniseko la ukhona ukuthi abukho ubufakazi onabo kodwa umehlo ukuthi ngiyakuthanda mina ngoba ngazi umsebenzi yakho kodwa you were misled. Imake King masiye ke ngoku ekubeni ba umsebenzi ibunu wena wanembuzo ehlakaniphe kangaka wenza umsebenzi ibunu wena funa sikwazi phela akwazi uvele ngilongo kuveza kathi ngiyinyoni mina wena peleka wenza umsebenzi ibunu wena emhlabeni. Hayi mina nje nginesiphiwo nje sokuhlakanipha.
Usile kodwa ke. Isiphiwo sami nesakho siyafana mama. Ngifuna umuntu osekakhulu mina ngoba uzokela ngibuke. Isiphiwo sami nesakho siyafana so sizawuba same WhatsApp group yabo. So King le mali endaphe inikwa bani? Sithi siyashada manje. Uthi uya emakhanda palace uya uthi phela use WhatsApp group uthi lapho iyayini. Hayi guys phela guys lo sibafocus kakhulu ufuna kube sijoke. Yes King. So ndifuna abantu bacacele King ba le mali ke ngoku King ngokwazi kwakho iendaphe ithathwa ngubani? Ayiphumanga yonke. That is why kunyanyiwe. That is why kuliwa. That is why igama laphakela ngcwaliswa. It's because uphakela uvukele labantu kade bemthemba ukuthi uzothatha imali. Bangayithatha iyangabe isadedelwa yonke. Akho 15 million ophumile. Akaphumanga 50 million uphumile. Awuphumanga. Phela enye share bekuzomela iye kuJesinzi, enye iye kuphakela, enye iye kuMacingwane, enye iye kofela emntwini. Ofela emntwini abanamali la bekhona. Abayitholanga. Itholwa ngubani? Imalini? I3 million. I3 million mina ngiyazi ba i3 million mina. Amanga akhandwayo. It was supposed to be 3 million. There is no one who can ever produce a proof of 3 million. Uya komunye umuntu. There is no one. But it was supposed 15 million. Ileswam le mali yo 15 million. Labantu bekumele ba divide ngo 3333 including uMangobese. UMangobese unfortunately she was not there because they tried by so means to sideline her. Umthakathi wagonoza yena wathi ngekwazi mina ukudayisa because uphakathi i26 ubonile ukuthi abantu bayangithanda u15 million u3 million uzophela mase ngicela idignity yami wangabe sayithatha lo nyoka. Simple as that. That is why ngithi mina uManxiza ayikho proof kodwa ngokuthi kunabantu abanyanyile uphakela abadayisile yibo laba abafonela uManxiza trying to fight uphakela. Yeah, ndiyakuva King ndiyabulela but ke ngoku sifuna kube khona into ethi King uyayazi okanye uvile ukuba iphumile imali emphumeleyo lo yena ebeyifuna imali. Ubalo befuna imali. Lo ebesithi kuphakela makathatha imali. Hayi phela naye phela ngolayini wakhe phela bengeke phela ngathathi litho because besesebenzile. Umehluko anginabo ufakazi baliyonto angikwazi ukuyisi mina not allow. Kodwa isosi yami close to lesa store sithi uyithathile imali kodwa ngikwazi ukuma ngaliyonto ngikhuluma public because anginabo ufakazi. Mina ngisebenza ngento ela ku proof. That is why ngimkhombisa amakhodo shoqola kwakho. Now what is the informant yami phela mina ngeke ubhaka nje u17 mina phela ngazali impatha bangathiwa kuvele kusuka umuntu akhulume ngingabi nayo informant yami noma intelligence yami ngolayini wami nami elapho ukhona phela sabantu bemoya thi ubalo ethathile iloshisa amarondo ibathabane wawuthanda izinto ngoba izinto zakho zokuthi upresident welapho ngiyabuza ubalo ethathile iloshisa amarondo. President usekhona? Yes, ngikhona. Okay. Yeah. President kuyo yonke lento I think isizwe sibhlungu ayimandanga lele because sifika like kuthengisiwe umzabalazo apha ekugqibeleni we cannot run away ukuba sisitha esibaye kuso kuthi because sithi lento sikuyo nje eSouth Africa yoba kube khona i-foreigners ezi-undocumented, i-foreigners ezivunyelwa mazenzi nothanda eSouth Africa, abantu basemzansi abanawo amalungelo akwi-foreigners. So sonke sibhlungu ngokubona uphakela. Ndiyambona ke umdayisi lona I don't think isidla kakhulu, that's why kungathethwa kakhulu. Okay. Sidliwa into kaphakela. Yebo. Ngifuna ukungena kuyona impela. Ngifuna ukuqale ndithi into eshiwo ubhaka angiyiphikisi angivumeli futhi but nayi mina yami ngisho ile ethi kwi-media briefing ekade ngiyenzile
ngithe uMacingwane nondabandaba abasho le mali ephumile ukuthi bekweyami. Yes. Angishongo ukuthi imali ithathwa ungizwe or imali ithathwa uphakela, kodwa ngithe abachaze le mali ephumile ukuthi bekweyami. Yabo? Yabo, cathi ibalulekile leyo. Kodwa kwi-social media abantu bamane baphuma nophakela, angazi indaba. Yabo, abantu baphuma nayo iqhubu, bamyeka uMacingwane, ngangazi ukuthi why bemyeka uMacingwane, ngoba bamenshine bobabili amagama. Ibona amagama engiwamenishinile lawo. Yabo, ungabuyelwe ilalela ngoba isekhona ukuthi ngitheni. Abantu-ke sebethi akadayisanga uphakela, abantu bathi akadayisanga uMacingwane. Angakasho ukuthi kudayisiwe, ngithe kunemali ephumile. Abachaze ukuthi bekweyami lo mali. Ngiyakuva President, ngikuva kakhulu, and ngoku mna I think into ebangela uba sibe silantuka igama likaphakela kakhulu yile uba uphakela besimthembile, uphakela besimthanda, and besibona ukuba nyhani le nto lena iyezi foreigners izawukwenzeka in the name of uphakela nani nonke. I don't want to lie, nonke nisebenzile guys. So xa uphakela ngoku xa kunoze kuthiwe nyhani uyithathile imali, yile nto ke ngoku ivele yasiqoba amandla because besesicinga siyaliwina okudabi, siyayilwa le mpimpi le mpi, and ke ngoku sesiza kuyiliwina, and then boom nanko yothetha nesipha. Asithi wena President urongo, awurongwanga because ekugqibeleni i-corruption yonke leya, and ke ngoku includa lo mntu kudala esenza i-corruption ezininzi. Yebo, uburayithi but ke ngoku I think isizwe sizawuxola, sizawulinda uze nayo iproof. Isizwe sizawuxola xa unobeka iproof apha uthi nansi, and ayikho cause ke nyhani ke akufakwanga mali ibhenki, kodwa ngale ndlela kunoze uzame ngayo, uzamele nje isizwe. Yabo, ayikho iproof ezoqhamuka ku-president bafethu. Mina ngifunde lo stress. Mosongikhulumela pha. Mosongikhulumela. Ngiyaxolisa hayi bayikhona bafo phela kungenza kube lula bazanikhiphe bafo, kodwa mina phela my guest abaningi abantu bamele about 2,700 sengisho ukuthi whatever that they say, sizama ungalimaza omunye umuntu, sizame futhi ungafuni ukuphazamisa abantu abalele ngani. Yeah, sekuwuthu manje abantu abalele ngani. Ungaze kuseke baba ludaba balifuna kabi just President, abantu bakhathazekile le ndaba. Ungaya kwi-provinces zonke abantu ibakhathazile indaba kaphakela. That's why ndisithi kuphume elikaphakela lodwa. Even nam ndiqoma hayi uphakela bencinga fanele uba noko sele engakuthi, but hayi andiyazi ke ngoku because ngoyena mntu besimthembile. Wempeleka ushadile? No. Why ungashadi? Umuhle kahle. Linde wena. So my king. Webhaka yazi unenhlanhla ngoba since ngenze leya media briefing, iplatform yokuqala le ngikhuluma ke ngakhuluma kwegagasi emini ntambama ngalo lo lasuku, kodwa nje ulive oqala lo engikhuluma kulona lolu daba. Ayishuthi into zakho ziyakhanya. Kodwa uyabothi mfethu ukuthi ngineqiniso kanjani because ngilokho ngikubuza ukuthi I was still comfortable. Abantu abayibuzi lonto, abantu bazokuthi kufuna kulinywa ibrand yomunye umuntu. Mina I don't do that. Yeah. Hayi kodwa simzwele upeleka methi. Siyabonga kakhulu. Emisebenzini. Ima akuzamanxiza. Ngithe simzwele upeleka umethi ulinde wena kathi phathiwe. Uyazi lo. Oh President. Ubeka ke peleka. So Puthini la kuma wakupeleka. Puthini. Uthabani.
Oh, President. Sasolo ukuthi Kupeleka lapha ngakubuza mina mhlambe ake ngibuyela mina iphelele akaqedi Sinika manje sokunika sisafuna nje ukuthi naye adonke abe neshow ufuna ukuthini. Phela distract wemanenza umuntu. Uyabona bekhuluma uyamdistract uzubona ukuthi yabona yena umoya okhulumayo nobuyena. mina ngokwami nje mfamancisi ngicabanga ukuthi ngisakulindela ngikulinde ngakhona. Mina ke angazi ingangihlatshwa nje ngaphuza isobho lemfene. Angikhohlwa. Lungile thabane ake sikuphela kaqede mayiqeda ukuphela sibuyela kuwena uyaqhubeka lapho ke la ukhona. Ngoba ikahle mina ngisamelele leli gama nje elilodwa leli labantu ade ngicelela nje. Lalo kuyafakazi lobuyana. Mase siba neclosure ukuthi at least uma ungaconfess ungalibela usibambise ihuphu uthi abukho ngiyaqolisa South Africa. Bese sidlula siyaphambili. bukhona ubufakazi ngesikhipha ngesikhathi esifanele. Ngoba empeleni uyabona mfamancisi sikhuluma iqiniso. Njengamanje ngicabanga ukuthi izwa lisafana nakuqala. Mhlambe khona isikhathi la besitshela khona abantu esida kwipolitiki noma epholini abe bepowerful. Akusekho kanjalo. Sekuwona impela ngqo manje umhlaba osupowerful nina anisawulawuli. Sekuwona manje ofisi osulawulela nina. Sengisho ukuthi uma sizothi isikhathi se-evidence asikakashayi but sithi isikhathi se-march on march nesikhathi sawo wonke lama-program enawo sithi sona esishayile kusho ukuthi thina siyakunyezwa lokho kusuke kucelwa abantu kodwa siyakuphasisa okucelwa yithina kubantu. Kuzoba ngani ukuthi kusasa ekuseni nikhiphe idate nithi akuhlanganwe ephoyinti kodwa the very same people elibavusayo nithi abayephoyinti mangabe bethi bona bacela nje into encane kuwena iphepha uthi wena isikhathi asikakashayi why kuzomele bathi isikhathi esishayile sokephoyinti. Yabo noma ngakukhipha manje ufakazi kodwa kumele sisupport i-march and march noma ngakukhipha noma inini kodwa kumele sisupport ngoba la sikhuluma nge-march and march. Mhlawumbe awungisho i-march on march asinankinga ukuyisupport but i-South Africa inesicelo. Mina njengamanje la angichema ngiyibuzelela i-South Africa. I-South Africa into enayo icelayo njengamanje ileli iphepha. Ayiceli i-march on march. Ubalo ubufakazi buyiphepha kuphela. Okay. Ake sithi une-video eyiclip yenzeka lento. Ngabe mhlambe kufakazela lokhu president ade kusho ethi yena ngaphosta umpetho amadoda. Mhlambe the video that you have comes from his statement. Hlatshwayo ufakazi nginabo and abantu bazobazi ngizobukhipha ngesikhathi esifanele kodwa hayi manje. But lento yenzayo mancinza uma ngabe mina ngasuma ngithi baba hlubukani kulabaholi hlalani phansi kwamanje asilindeni beqede le busy esesekhona njamanje because yabona makuka nje mina bengathi eyami suggestion to umhlaba wonke uphula down from yonke into. Uthini phansi no angazi mana kancane phela mana kancane ngithi mina ngokwami isuggestion yami ukuthi umhlaba wonke le South Africa beyithi uphula down from yonke into ihlale phansi until isicelo sayo sekuyiyona ama South Africa esekufanele iteleleke inini kuze kuzolunga leadership. Uthini ndiyakuva silimele nyani sonke ne but ngicela singayihlanganisi lento nento esiyilelwayo sililizwe. Ngicela ungilinde I think siswama ungizwa kahle akusekho kulwa lami khona ongayizwa kahle siswama yabona siswama that's why we have broken family mana siswama I think you guys are not getting this. That's why we have broken family. That's why we have broken families. It is because of these minor things that people are negligent of. Because we are born njengamanje, i-broken relationship ye-march lewuthi ayiyo march.
ukhona umuntu osengamashe ephethe isagile efuna ukushaya uphayela umthakathi ngesimo sokuthi umbambele iqhubu lokuthi nenzeni nopresident ukhona umuntu ongathi yakwimasha hayi ngoba uyaya cause distraction because nayo ucasulwa ukuthi vele lento ingabantu abathile let's not avoid the fact that into yashiwo uMancinzi yawulimaza uMashongana yeah ngiyakuzwa Thabani yini lenziwa uMessi ukuthi amsula amaphenalty kodwa bengakenza ngifida likhona igoli uyazi uMessi uvele wasushaya iphenalty wavele wayibamba goalkeeper yini kanti nje mhlawumbe uMancinzi afana ikhiphe lephepha I feel like you guys are protecting umuntu othi angithandi protect and lokuprotect kwenza ukuthi public imbuke ngenye indlela ipublic naye uthi yena kwipublic uThabane ngemkhonzile ungibuza kahle uThabana ngimsabi ngama questions akhe ipublic iyawathanda ama questions kaThabane ayakuye uMancinzi isicelo ngisicelayo ipublic yasamukela uphela ungenile wayobuza into kwangathi Thabane buza mina Thabane yini uma ngabe sefika mina usemelelana nami usethi hayi indlela obuza Thabane yini uThabane ufuna ubufakazi mina lokufakazi ukufakazi Thabane kodwa ke akuthole manje lawa ufakazi akukhuluma ngomlomo but ngishawa igama likaMancinzi alisebenzise kwi-media briefing ukuthi igama lesingisi leli lithi allegedly noma allegedly utheni insolo insolo but why ke yena angithi yabona manje akasho manje ukuthi uzinsolo lento yakhe uthi yena ubufakazi bukhona leyo nto leyo isisho ukuthi asekho insolo I have evidence hayi ngiyabasola labantu bengisho ngamasibomu mangithi insolo ngoba bengifuna nje ihleli njalo insolo ukuze ngesikhathi esithile maseke ngiyabuveza ubufakazi ngoba kube ngithe mhlambe kwenze